mwega mutegeri wa Weru TV ingukethia narua iji riitwa ni Jesu Kristo marito jakwa mbitawa Pastor Ken Mwiti na mbumete kanisene ya Kawangware Methodist Church Nairobi na imbendete Kristo monokia yo moyo yokwa nte mugeni Meru imbiolonkete Meru anto baba inge ba Meru ibambitie na intumerete guntu gukwingi kumachuka mwanka Mutwate Mutindo mwanka Kambereo nkubuga itu mwanka Kithirone na Murungu inkumenya na kabuthari makagita kandaomba kwewa ni Weru TV yetu indongi ire kurikana mwathani igitarire nende ntuko yeru ari ndirendo kwariria uria uri wethire nyumba uri wethire ni utiri ni uri wethire ni tiburumu karinde wethire no ndikirite ukiruga rikone we mami twana twethite ndikirite wara turi ndirenda ukwariria rietwene rya Jesu Kristo mbere ntatho makithomo inkwenda turomba nikenda twithathaia tuthatha mbere mwathani ikenda ombo tutharima katurombe. Baba mwene Nyamurungu itugucokeria nkatho kagita kaka nende ngai no ntubwa kanya karawomba gutwa nikenda tumba kwaraniria na mutegeri mwendwa wetu uri atutegerete TV neje ya Weru TV. Mwathani mwene Nyamurungu ndaromba baba mukunire matu ya kirundu umukunure matu ya nkoro baba na inya ya mwire mukunure ngai umwega baba mathugane jawe ya kunure nikenda omba kuthikira rutheto roku na omba mutharima riitwene rya Jesu Kristo. Ibwega baba no tukaraniria munatwe no gatutharima onara turi na ugetania batu ntukwe riitwene rya Jesu Kristo ndaromba no cokia nkatho. Amen. Tuge amen na ibwega irwari kana ntukweje narua ndirenda twariria mantu jegie kurekanira ndirenda twariria mantu jegie urekaniri no ntwitwijie magita ja maingi na ntu baba ingi boneta mathina ya manene na mantu ja marito no ntubwa kwaga kurekanira na itukurikana bwega tariria kinya kiriro mbare mwathani Jesu augire tubarekere meyo joro rekaira barabatweya na inkumenya mwathani riro karekera mturia akuthithirite ontu buria butiagirite kinya mwene Nyamurungu baba uri ari iguru kinyawe agakurekera na ndirenda tuthoma kithomo gietu kuma yukune ria Luka 10:8 kwambiriria mustari wa 9 na Bible iriuga atiri Jesu akiariria antu baria basiyetikitie ati ni bagiru na bakamena bangi na bere ngerekano iji antu baire ni baitirie kiurune kuromba umwe wao ari mufarisayo na onge ari muitithia ugoti. Mufarisayo ni arungamire na araromba akiugaga Murungu ningugucokeria nkatho nuntu ntikarita antu bangi bo ni atunyani antu bathithagia mantu ya mathuku na uthungiri ntikari kinya ta muritithia ugoti uju ni uciata ni nsiataga bya kuria maita jairi o kiumia na nkarita gichunche kimwe kuma kiri 10 kia intobionde biria mbonaga kuumania na ngugi ciakwa indi muritithia ugoti ararungama gataria arakira kuraithiria iguru na arairingaringa kibara akauga itu Murungu mbigirwa kiao ni onto ndi mwihia ndibwira muritithia ugoti ni anire arekeri meye jawe indi mufarisayo atarekererwe ni kwithirwa o muntu uria wineneagia akanyiwa indi uria winyiagia akanenewa. Kiu nikyo kithomo mutegeri wa Weru TV
kira mwathani otwariria na arua yeji kiria kiandiki ni mwandiki Luka. Kithomo ki ni ginkenagia muno nonto kuringana na rugono ruria mbije rwa antu babetawa Afarisayo ni antu baria baturaga kiurune kia Murungu, antu baria baturaga bathingatite muno maathana ya Musa, na baria baturite bategete kethira antu ibawitira na mitire iria maathana jau ya kuuga. Baturaga bakiaragiria wega bwa mwathani na buria Murungu endete ana ba Israeli, kweja na ngono uria ana ba Israeli baumire Misiri betete nthi ya wirane. Antu baba ni bari babome na ni bari no menyo, na kithomo giki nikio bathingatite muno kia Bible na maandiko. Lakini antu baba nonto bathingatite maandiko kuringana na Jesu Kristo, antu baba baijie gutega meia ya antu baria bangi bakorirwa ni jao bongwa. Ndirenda gukwira atiri mutegeri wakwa ntukweje ya narua mwathani na bategete antu baria bategaga mantu ja bangi bakarema ni kwinyia na taja uria nkwirire tukiambiriria ati narua tukageria kumenya tariria ni ata tubwiri kuthithia ni kenda tumba kurekanira. Na ndirenda kwariria inya yorekeri nonto inya yorekeri ni thauraga antu ichokine bia mantu ja mathuku, na nyingi ukeja kwithira we ni witikitie Kristo Jesu, ukeja kwithira we ni witikitie mwathani no tiumba kurekanira utine tugi kiri unene wa baba, utine tui kiri itharimo bia mwathani, utine tui ki mawega jawe no kurikana kwe kinya mungwana no jonge Jesu aejanire yo muntu ari gitonga arakobithia muntu mbecha inkai otangirie mwe nawe kinyawe wengwa na kobete mbecha nyingi otangiri igana rimwe negitarira kinya muntu uri akobete ngiri igana rimwe aramurekera igana rimwe aramwira wete no tharimwe. Muntu uri onge wangiri imwe muntu uri arekererwe ngiri ota igana rimwe riria achokere na rikanire muntu uri ari na ngiri ewe imwe ararega kumurekera ngiri imwe aramujukia aramutonyia njera aramwira kauma kou wande angiri imwe na riria muntu uri amurekerere ngiri igana rimwe akuigwa mtojo akuremwa ne kurekera mtojo ngiri imwe amwetire aramwira atiri ngiri imwe niyo iji nchokerie tiakwa ngiri igana nani kanenkera mtojo ngiri imwe akure nikenda umanchera wotonye kankwenda kwira atiri mutano baba ukeja kwithira otiumba kurekanira na mwareo baba umenye ncherere muntu uregete kurekera ari ugatonya umenye nchere umwathina jari okurukira ukaja kurukira kankwira ikwethera kwena inya ndene ya kurekanira ikwethera kwena inya ndene ya kurekera muntu akuthukiritie antu baba inge narua ije bena mantu jama inge na nkorochio ikayororo bobwinge nonto bakurega kurekanira nkorochio ikagia mantu jama inge kinya ironda nonto bakurega kurekanira ibeta kanisene tegera muntu bwetano kanisene na kinyate ukethagia na njara nkethisia mwathani tegera muntu bwetano kanisene kinyate mincha kia metho riri okurombithia tegera muntu bwetano kanisene kinyate enda kwaria nteto cia kuindongi aragia impeno ntu bakurega kurekera nontu pengine mburi yekuni etere mundene jo awera aruma mpoka yeta ng'ombe ya thauka yeta ya aruma mpempe nyinge mwana kueta gitathigenge na kintu kiu kirato mararega gukurekera nyinge arero nteto atiomba kinyotareria bwega ili anduku araremone ukurekera mtojo akaria mufarisayo eta kanisene yore Bible gotwera keruke 18 ageta kanisene agokeria njara ciawe akaromba mwathani akamwira baba mwene nya Murungu uoni ntekaria muntojo eruterero akwa nonto imwegia na Bible iretwira atiri muntu atire kairwa meya jawe kinya maromba jare aromba Murungu atejathikira nonto nambirite maromba in a wrong way ambirite na maromba na njireria itiagirite akambiria maromba na barabara ere tithongi Murungu akarega kumuthikira katote kurikana mutana na mwareo baba Jesu na ugire atiri ukeja kwethira uthuritwe ni muntu uri onge mbere otereja kanisene kurita
kĩwa gĩaku gĩa kũthathagia Mwathani amba wĩtekĩrwo mbere mwambe burekanire rĩu wĩyondombe muntu eta kanisene butirĩkenie na muntu ũrĩa burathũranĩrie nwegoro ũtiũmba kũmũrekera kwĩ muntu akamatĩte muntu miaka 5 kwĩ wakamatĩte muntu miaka 10 kwĩ wakamatĩte muntu miaka 2 kwĩ wakamatĩte muntu mĩeri 6 kakwenda kwĩra kuma ntugwĩra ũkamatĩre muntu meya jaku jonde yatarekerwa kinya yara Murungu orĩrĩtwe nĩ jona jarikanĩre kaĩrĩ nontu wagũgwe kũrega kũrekanĩra ndirenda kũgwĩta narua ngakwĩra atĩrĩ rekera muntu ũngĩ nontu kũrekanĩra nĩkuo gĩntũ kĩa bata na ũgĩta mbere Murungu gokĩria njara ciaku ya muigitithia wogoti bũrĩa okĩrĩrie njara arauga baba ũni ndĩmwĩgia mbere jaku na arauga bũkiuma nkorone jawe kũrĩ antu baba ingi narua ĩjĩ batije kurombore kerinama ya kanisa yetu ya Methodist kwa betaba karomba yukune batiromba kuma nkorone baromba kuma kire ukune riria ya gutongeria service mutongerio kanisa akauga turombe ni turekerwe meya turombe ni nonto bwathire turombe ni nonto bwathani bandegoro turombe ni nonto bwatongeria ba makanisa maromba jajo kiromba jatithere ya kiuma nkoroneku uromba jare yandiki no kiuma kanisene ukauma getothurite muntu uri orathurite njuma uri orathurite aramisi uri orathurite Jumatano wakamata kurega murekera wa wike kiume kiu kingi Murungu na wakamata kurega nawe Murungu akarega kurekera akamata meye yaku kiume kiu kingi mutegeri okwa ndirenda gukwira atiri Mwathani ni akugwita urekanire Murungu ni akugwita urekere muntu utio kuri antu bari aja wathurirwe imwaronyugwe na nuntegete we wathurirwe imukuroku na nuntegete na ngukuthomera Bible Luka 18 mustari wa 9 na ndakwira mantu jajo nde ndakwira lakini nkoro ekwete tayari kurekera nukwenda Mwathani akurekera ko karekanira na urirwe nontu Bible iretwira kinya Jesu riria tutegere ari iguru turi egia na turekerere na aratwenda yuku nereo Hosea kuambiria mustari jwa chapter 6 kuambiria mustari jwa emwe Bible iretwira woi kirebwe baria batwere kindaje ko Jerusalem na bweteketie bure theria ko Samaria bothuganagia bure antu ba iweta mono na bure bandegoro iria njega buru ya Israeli na antu bamerega ya Israeli bejaga guswa utethio kirebwe iteni bugacionere ntura ya Kaline na boma au bwete ntura nene ya Amathi na riu bwena mentura ya Filisti ya Gathi ni kabure babega nkoroki ya monene jau neta ndegoro yenu iri nene nkoroki ya ciao oi kerebwe bo regaga wetekeria ntuko ya ekanokia iri akue ende bukareta egitaria kuthenania oi kere baria bama magira itanda bia guongo na bagai tamburukia itene biao bia goro na bakarejaga nyama injega imboro oi kerebwe baria buinaga ndwembo ciawa ndende ikeringwa bwitungaira ndwembo cia kuina na inanda ta Daudi na Hosea Amosi akendelea akibera woikerebwe na mustari jwa 8 akauga Mwathani Murungu mwene inya asietetie auga atiri nindwire rwikumio rwantu ba Israeli na ntendete bietero biao nani nkanera ntora na bionde biria bireku kere ando kurekanira ikureta gintu kiria tweta wikumia na rwikumia rukejotonya maicene jamwitikia
wikumye bukejo tonya maisene ya mturi ate agirite inye kundene mwathani ekuthira narwa ije ndirendo kwira we mbere megie ja kurega kurekanira narwa ije we nyomboke ja kwithia kwi muntu akuthuritie mutana na mwareo baba murekere ikenda mwathani ombo kurekera megie jaku murekere nikenda mwathani ombo kurekera mathuke jaku Bible iri twire ukundere Amosi oi kerebwe bwe tagabo kama maitandene bithongi oi kerebwe bukaragira itebya goro oi kerebwe buthuganagia ibwendi mono nontu ibwathukirie mwathani burarega kurekanira Murungu na butigire na nkwire no egikanya narua gagwichokera mbere otanenkanirwa njarene cianthu no egikanya narua gakwichokera ke mwathani mbere ando batera tonyera nyombeku gankwere a Kristo baba inge tirundu bibie bibachumbura imeya jao yabachumbura te mathina ya mainge yabachumbura ni meya jao yabachumbura ito mutana na mwareo baba ichokere kire baba ichokere orekere muntu wa kuthuritie kethiri mukuru kwa kuthuritie murekerewe ikeja kwithiri mwana kwa kuthuritie murekerewe ikeja kwithiri muturio kwa kuthuritie murekerewe ikeja kwithira ni muntu uria hakuthuritie murekerewe murekere ito mwareo baba na mutano baba nikendo tikeje kurira mathinene nikendo tikeje kurira mitharabene ya antu baba nikenda kitharimo gyaku gitikeje wita ukejo karia mufarisayo ore okairia njara kirombaga akirikanagia Murungu mantu ya muitithio goti karia muitithio goti uraugire ndi mwiya baba ndekera inkuthukiretie baba ndekera no geta kimtu wa mwira turekanire na ririo geto mwire turekanire we ni makaro mwekera na nontu murekera na nkoro kujorirwa niwe Ngai agakutharima hana baba inge bagite kitharimo nontu bakurega kurekanira bakaga mantu ja mega nontu bakurega kurekanira batirimana na mantu ja momo nontu bakurega kurekanira Yesu barikane baba baikirwa kyao mwathani omwega baikirwa kyao Kristo Jesu beberie mantu jare yatiagirite maishene jao baba tethie mutegerio woko baba ombe kurekanira mwathani nontu kurega kurekanira ikuretete mirimo nja yawe kurega kurekanira gukareta mpathu nja yawe kurega kurekanira gukagithio kirinja yawe itu mwathani baba itu Murungu keja gwetera baba kana utuma muntu jaja gwetera baba ero yore Amosi erira na Israeli oi kerewe nontu bakurega kurekanira rekera muntu murekere na omunenkanire jarene cia baba mukethie no mwire ngo kurekera na Murungu na waga wikirwa kyao Murungu na waga gutethia Murungu akagarura maisha yaku no kona itharimo bya baba maisha ene yaku rietwene ria Yesu Kristo ndirendo njukia kanya gaku nande ikeja kwithira kwi muntu akuthukiriti no tena nyankoro kwite na nyayo murekera ndirenda turomba nawe ndirenda wontegete turomba nawe umba kurekera muntu ikeja kwithe imwe kurure mi kurekera turombe nawe murekere ikeja kwithe imwe kurure mi kurekera turombe nawe murekere ikeja kwithe imwe anore mi kurekera turombe nawe murekere ikeja kwithe imwe toriore mi kurekera turombe nawe murekere yetwenere ya Yesu Kristo hiyo kya kanya kau minche medho jaku na oturombe yetwenere ya Yesu Kristo okerie njara ciaku ke baba kagita kakanande baba mwene nya Murungu ndiromba na mutegerio ko baba uri antegetero kirurura narwa Ngai baba atwere nchera ya kurega kurekanira baba atwere nchere kurega kurekera bau bange mwathani na nyingi uteke tharimonaga nontu bakurega kurekanira baba utewega nontu bakurega kurekanira Kristo Jesu baba ndakuromba kagita kakanande mwathani umumbanire Yesu mwega umwekere nya baba kurekanira baba umurikanye buragirite kuthithia rietwenere ya Yesu Kristo baba murikane kagita kakanande baba kurega kurekanira kuretete mathina ja mainge nja yawe kire aturi bawe baba akaga toro Murungu nontu bothuku bwa nkoro kirunduo sheitani akeja kanda mbewe mpe korone yawe mekore mwathani nare agetira thari
rimwe no kirwe niwe nare agetera baba kuonage mwathani nare agetera okirwe niwe Jesu nawo kamumbanira kimantu chonde rietwenera Kristo Jesu ndaromba no cokia nkatho amen mutegeri wakwa wa weru Murungu akutharime na akuthithirie mantu ja mega rekera muntu hakuthuritie rekera muntu hakuthithiritie mantu yatiagirite rekera mwana rekera mukuru ibo bwega ngai abutharime na abuthithirie mantu ja mega na abonekanire ki mantu jonthe na nare bugetira butharimwe na wote onoki witikirie Jesu onoki maisha yaku no gatetheka maisha ni rietwa ni Jesu Kristo kaire kakwenda kubwira marito jakwa mbita wa Pastor Ken Mweti kuma kanisene ya Kawangware Methodist Church ibu bwega ngai abutharime.